Abugi Loja Studio. Olaimurani Lemeri Supet shows walling tine webo genigira rume yok iti county Narok, county Samburu, county Laikipia, county Baringo, Kajiado county arashu iroma sane rumiro yoto ngwa bia diaspora agri togona na gibinti nigiaro shage bokyo longi aramisi sarentara agra ya gelunganak likintuhu jagra ya gelunganak oramba na imaji pero na golungani teloringa lemere ndogi na imaye lungana goramba na imaye neruisho medikila nanaba tau na inabagra ya kiamu labda kene ndogi migira imaye alafu niyo nikigila tau koro lungani oronita teneweji na imaye basi ninye inanyamali arashu edia nyamali na imaye neruisho inanyamali metikila tau kage eshomola do shomo alo almorwe koito idiarwe nyamali nakakraga jogi tafuta njia ngorwe koito idiarwe na nyamali ndo yaro tine weje ishir narara bishop baba Laila nyor bishop Samoni Reitene nagayo ageni introduce Kewon neligege yo enkitia nenye tolega yobo amo migiare edisharakari kwele baba ashere ndirai angas nerorogi ashe Narogi bo line ni rola dolta emiyonda dira bengara ya Sunday school dawa swahili siku njema onekana school socio na wagi niranga gejartan ashe ndio shakaga na bayela yaba shule asante yabo maidaro na ndega yo iligege yo ado bishop omokayo lekatino iligege yo ado kedia bakara nira olaburoni lakini hewa banga inigilo ruita itine iligege yo na belo karanya ngira ngari aso ika nidala ni sigalo so toli kisiedo olengora ni Lemeri Supeto ashiro le kadyo ra oroshangaina ile dabe gobi mo wemena keta sabamba sabugi na rega bana bagada kigrero ne ba sheni gira dirmanda na gada ora ba yuni ndirwa de weni adole kidu brishode ore gara kutitini ngasani school nine na numero do ya show na tungana kumo ore aringi las nyuma na ranyagir muran gode morali lisio na bigo lo idigwa mba na ngwa school are reba kile reba jadwa tule ngari pole bonire lai no wala prero gombara go ngoro na la ngare ngiyo we mogara mo school bilo burusho na burengede nigille abrala na dogede na gari gido ya yoloi na jo mugaralo na jo nyama na ya ko miyoni lo school ni miya dar pape da mura baba na yolo dero kayas na jo gala yoni bo kara na no eduara tatulibe ajo di sawa na betare na udiro gibela la mure na bigem ko biro alla ngare ngiyo biro permanent la nan lo ba do dosho yo ndayo oltoni ajogeme ne bigo gigwe gare nga do lo izigwala no la biro kwak na di class 4 ni to ni ra malang ore bege nyungo lo ngere na jashe langa ngaita sat abala na alda soro na bino yo na ile dilek na shola ri tandare ore na bolo nyoru puni ya sengiri tamara ya di na lele bole compass na ngoreta saw na le no no di school na jige jog marasa aindi na jige bai na asa geneji anga yune show na anga yuga school na iruja manye ngisuma na sugar di class 4 ni bai ore ngai mushona ore ba lo na la school fees amai wa no na high school ara geti ata bulo ata payen ara payen ara pastai na lo na bolo ngre be la school fees ni ndirwa bogo bolo wala benye ngafi kuna du cake na digo ngani tambara olami
Ero, urigine dia ilarangani. Kwa yao. Leo kwa tadi ne ndi kwa mairi wa rolima mbele leo ati olo benye lo shambe bini mbi. Na jakwet na dolo. E wolo benye shambe. Nisi mi angari nagara do ne e wolo benye jamba. Nisik na ragandono renchani. Yang pop na di lasur ne di ngatunyo ne di mogorani ampada town adi yang kai gawari kanisa dengar di no ngato Nilo kanisa ai na je wanga shage ni shule diuno. Wow. Elo shevinkai. So, mheshimiwa, that is my vision. Na ebaini na metino mama online kage are duara na yu live coverage. Ndapata cameras. Yes, nego kalorusi ninyewe inaijena na rinda sadio Masai nikibonu na oltung'ani nai tuseme mama naijo minister yang nikinyor Honorable Janet nilotu alimu enkatini enye nirorie kuna tasati hata kama wako online. Isn't that amazing? Elo shoki ngai. Neeku ashe oleng baba. Yeah, ashe oleng. Yeah, inde matusujai story ya baba Bishop Sam Monirate my YouTube channel. Amwe di story yenye shomo kugula na no mama maimwanda ile siadisi ndio.